Mevanemini yekemin, neviskar, mamoste, Salih Yılmaz, bırak Kerem bike, mamoste. Kerem bikin. Hım bixêr hatin? Derbasfın mamoste hın çane? Xêra Xwedê ji we ve hûn çan selametin Em başın, her hebin, her sağ bin, hın çane mamoste? em dîtina te kêfxweş bûn Xwedê ji te razî ber me Xwedê li dê bavê te ve hûn Hele- selametin. Ewe bijî mamoste em başın gelekî spas dema borî hûn bibû mêvan em li ser pirtûkê wa axifî bûn em ê vê carê ez bibêjim car canan ser pirtûka û bêhtir serkevne şopiye xwe newsa irf û adetê xwe li ser qîz û xwestinê zewicandinê em ê li ser vêya berfirehî biaxivin sohbetek gelekî bi kêf û germ li pêşiya me ye. Îro em dibêjin li her heremê ew çand kevne şopî irf û adet guhertiye newsa gelekî jî dewlemend e İndi em bibêjin weke bernamadin par ve kiribû hûn jaliyê serhedî ne? Belê. Newsa gelo em bibêjin berê bi çi şiklî bû, ana bi çi şiklî ye, em hepkî behsa a dema zarokantiya we bikin. Belê. Gava ez zgar bûbûm xwezgeniyê keçikê diçûn mala bavê keçikê ku bavê keçikê qîza xwe bida mêr behsa qelem dikirin, qala qelem dikirin. Dawgê da wê demê li ser rewşa qelen disekinîn û qelen dibirîn, fatihe dixwendin, temezî didane dayika keçikê, gustî jî dixistine tiliya keçikê. Çend meh derbas dibû hêla mala bavê zava diçûne şîranayê. Diçûne şîranayê mala bavê keçikê, mala bavê bûkê beşer jî dikirin, xwarin çê dikirin. Sefra jina diçû oda jina, sefra mêra jî diçû oda mêvana. Jin nan nedixwarin. Ji bo perê qelen hinekî kêm bibe, hinekî ji bo bibaxşîne wana. Çawa nan ji bo vêya ne dixwarin? Ji bo wiya nedixwarin, ji bo qelen hinekî kêm bibe, hinekî pere bibaxşîn wana, perê qelen. Ew di wê demê de esas ok protestoyekê ye? Belê. De ez bibêjim qelen jî birînek gelek kûr e newsa. Belê. Ajar malxê malê dihatin jî jina ra digotin hûn ser çavê min û ser serê min ra hatine. Ji bo xatirê we perê qelen vaqasa ez ê kêm bikim, bibaxşîn me we. Wana jî digo mala te ava be, Xwedê ji te razî be, nanê xwe dixwarin. Di civata mêra da jî merfê rûspî hebûn, mele hebû. Ji bo qedrê wana jî çend qoriş pere dîsa dibaxşin. Nanê xwe dixwarin. Dibû êvar jin di odê da xelatê ji bûka ra anî bûn didane jina malê. Xelatê wana 4 metro perçê qumaş bû û deste laçik û sawunakî bîn û cota gorê rîs bûn. Fanorî bûn, van tiştana xelata wana isva bûn. Çend meh derbas dibû. Roja beyga dawatê zilamê malê şekir dixistine cêva xwe diçûn mûm belat kirin. Mum. Manavî çi ye mamoste? Manavî Ez cara yekim vêya dibîzim. Belê. Şekir ji mala xwe dibirin, her malekî livekî şekir didana wana digo sibê dawata me ye. Mum? Le mum mana? Em ji wan re dibêjin mûm. Gerê ra. Mi goqî mumê mum? Na. Belê. Cemesa digotin. Belê. Belê, dema zaroktiya me da ye ez wana ji we ra pêşkeş dikim. Belê mamoste. Ejar mezdinê malê yan beranekî yan ji golkekî dida pêşiya xwe kîjan cîranê xwe zêde hez bikira dibire ber derî wî ji wî ra digot eva xelata te em ji te ra aniye sibê dawata kurê min e ez dixwazim tu bûyî ser dawatvanê me ew ji digo ser çavê min û ser serê min Xwedê aqubeta wan xêr ke. Belê. Tevî şerefê hanê daye min Xwedê şerefa te daha zêde bike. Belê. Mamoste. Hûn ana behsa haliyê mûşê dikin newsa? Belê hêla ez niha em teqrîben behsa çend sal berê dikin?
تخمونا زاروکتی آمده بسا 40 سال 40 سال بری. اره از وی دمه دا درفت و امکان جی تنه بو اساس شیرانی هم ببیجنان وقت بقلاوه و قضایی فلان نوسا کیم بو بله آجا جبون اویا سردواتوان کفشت بو گنده مالا باوی بو که گنده کی دنی ویا ده گنده کی دنی دا ویا زلامه کی مالی دبو رووی دچو نزدیکی گنده مالا باوی بو که دسکنی برو نوی رو تیکتا ناوا گند کو تیکتا ناوا گند ایوی بگرتانا دبو ایوار کتا ناوا گند و خوبیان دا مالا باوی بو که پرسکرین چه ند بو که ناوا گندا روی بگرتانا دستی و گرید دان چما؟ یعنی معناوی چیه؟ یعنی خب بگین مالا باوی بو که ده او ظلام مالی بو روی جبون او بیا بله اجر سر مرحمت وانا و سر وجدان وانا بو کو مرحمت وان هبیا روی دبرن دمالکی دا دستی ود کرن و خبرش مالا باوی بو کرا دشاندن دو گوتن مروی زفت کریه سبه سیار دعوت تینه که مرحمت آن تنه یا آوا جمیدی لسر سر بگرووی دکرن دورن او زبستان به روش خرابه ما مزده زبستانی موشی ولی زبستان نسان نه دکرن یعنی مرحمت آن جیه بود ولی آجا بوی آوای دبرن دمالکی دا ددان سکناندنه روژا دنه پیشیا گشکا سردعواتوان دهاته مالا باوی زاوا ایدی باوی زاوا تیکلی تشتکی نید بو بله بار دعوات ارگانیزا دعوات لسر مل سردعواتوان بو بله اجر پشتی نیورو سوار دهاتن برداری دوی دمه دا وسایی تنه بو به حسبا و بوک دانیم بله اجار دو حو خیز مال یانجی بوک مال دا دبونه بربو جهاندر درد کتن بله لحسب خواسکار دبون کتن نواسکارا بری خود دانه گنده مالا باوی بوکی در ریدا دنگبیج آمان را کلام دو گوتن و دعوت به دنگبیج ند بو چونه نزدیکی گوند وان مرفه روی گرته بود روی جهندر درد خستن دانی لسر عربا گادا گرید دان مریشکه کی شرجی دکرن به بنده کی و هستی روی دا داد کرن بله سوار بکتن نوا گوند جوان مروا یک دچو پیشا سارا ج سردعواتمان را دگو حیا وج رویه و تنه رویه و زیانا مکریه که نوا مریشکه ما گشت قر کریه ورنی جرما مریشکه ما بدن سردعواتمان او مردشنه بر عربی دسکنن سردعواتمان خلاطا وانا ده بله دنگ beş de çandame de gelleki giringe tene ne strana de bejin ez bejim çandame dinin ser zaman nasıl aşku evin ne nahatiye gotin dinin ser zaman gellek yani ez bejim de jiyana harame de çehebe veya dinin ser zaman edime bahsa davet ekir anaji لهين حرمال آلية سرحدة ما مستلجمة أزبيجم دخوازين إنت درباس شيرانية بونه دورا هنجي أزبيجم وك نوك شكر لبلبي فلان هنجي دبن لفي داوية دا في دامي دا دبن بيني بريا وقتا ندبرن إجا ويا جوارا بيجم روي آزاد دكرن روی ددا پی سردعواتوان دچونه مالا باوی بوکه بربو جهاز پی خوبیاد بون دچونه با بوکه ایدیش بوکه ند قطعان هر دو بربو سردعواتوان باوی زاوا دایکا زاوا روی هر دو بربو دبون میوان مالا باوی بوکه سکاری دنه جیران مالا بوکه هفته پاری ود کردن دو حوسگار یعنی سه حوسگار دو میوان مالکی بیده ایوار جنا ماله
تشتکی فردا به آبه و حنه دسترا قیزو بوکی گوند صابونه که کسک و شکی سریاد خسنه هم برای تاسکی دهاتن سرحنه شه و صابون ددانه وانا جنا مالی جی چند کبچی حنه دخسنه تاسا وانا اوانا دشونه مالا خود دست خو حنه دکرن داوگی دا دست حد و برگو دست بوک حنه دکرن روژا دنه سوار نان تاشتی خود خوارن دهاتن لبردر مالا باوی بوکی دسکنین بریا وقتا هر دو بربویا سری بوکی دشوشتن و پوره و شاد کرن گلیه و ود گرتن بسکو تملی و چه دکرن بینا گلاوی لجلی بوکی دخستن بوکی دان نواش جنا بله جنک دوی داره دا سر جبوی بوک کلامین خریبیه دو گوتن هر دو بربو خیلی که دست خواه لسر سر بوک به مقام کلام و با وشین دکرن بله دایکا بوک خوشکیم بوک جنه پیشتاتره بوک دستر بوک دا دگریان بله سرداواتوان خبر دشان ده هندور برا بوکا مدرخن ریا مدوده ام درنگی نکوین ما مست چاندا پاشتری جمع ويا لي هي از هرای نهات ما انا بوك درخن ايدي بله ایجار بوک خاطر خو جمالبات خود و سر حفظ گریان زگاروک ماله لبر در واد سکنی هر دو بربو خیلی داویک نسر سری بوکه و خوددان کلک بوکه ملی بوکه دگرتن برواد در واد هاتن ما مستبري gelinlik تنبو للجم وديفلا gelinlik gelinlik امجه را بیشن چه یعنی ناوی وی کرمانجی ناوی وی کرمانجی او خفتان کراس جمع بوکانیه جلی بوکانیه ولی اجار بوکو بربو بروا در وات هاتن زگاروک ندیش بوک در که و در و سرداواتوان خلاطا پشتری ددا زگاروکا هذا ده زاروكا اره ها اجا بوکو بربو درد کدنه در و سکاری لبر داری به حورش سلوات تا آنین بوکی حسبی سکار دکرن دعوت لبر داری مالا باوی بوکی رید کد دناوا گوند ازگارو که گوند پیشا دعوت دگرتن سر دعوتوان پرد دا وانا وش زاروكاتي خو قد قرتي ما مست بله از چاندك خوش تحقیق بوم از من کی نوسا فديو بونه از من فرید کروان جبو جناد بي نجبو زلاما جبو جناد بين جنك فديوك هيجاي گندكيه بربري گندكيه نوسا جبو زلاما قوتن تنيه بله آجاش دعوت چاج گوند درد کد دنگ بیجا دست به کلام خود کرد دعوت گوند دور کد بله جهاز بو که دعانی لسر عربا گا بارد کرن بله ما مسته روی بسیار را نچ بو گا عربی خوش کرن زلام اکی مالی روی لعربی سکارد بو گای خدا جوتن عربا جهاز بی دعوتی دیچون بله سکاری دعوت دهات نزدیکی سینور عرض گوند خل وی دارید سکنین سر دعوت وان سکارا ددان کلاکا در ریزه دادان کلاکا هفته گلکی دتاقاند وان سکارانا به حفر حسب خود بزاندن کو سکاری دعوت به گوند و بخویا گوندیا راد بون لسر خانیان لبر دریان سیگارا تماشا دکرن و دمه براز داواد به مالا خواه بله او مروی پیشکا گشت بکتا گوند جوی را دگوتن باگی درخستیه دچو بردر مالا باوی زاوا آلکی سپی دارکی گریدای وادنا دستی وی تمزیا گوز لحسب حسب یو دا آلاندن بریا وقتا گوز خول کری بون بتاوا دورا آلا سپیوا گریدا بون او مرف باگی در خستو بون لسر حسب آلا سپی بلند کر دلابا گونداد گریا بله
مامۆستا ئانا هاچاو ئەمە بێژن مەسەلا لە جەممە وای لە جەم وەژی پشتدەری هەیە نەوسا بله. لە ئالیێ خەڵاتە خاڵێ تونه تنەیە جەوە نا، جەمە ها تنەیە. لەبەر ئەوژی هەیە ئیدی قەلەن هینە جەم و هەیە لەوا دەڕنا قەلەن نەمای گەلێکی کێم بووی یانی اوا از بحثا زاروکتیا خود ئانا چاوای ئانا قەلەن آنها قلن تونه ایجار عالم فتوا دایه دبی حق شیر حق شیر جی ناوی هاتی هین مدرنیزه بوی عینی تشته مامۆستا زیر دخوازن ها زێر لە جەم وە زیر جمهوریت دخوازن 4 زیر 5 زیر حتی 20 زیراج دخوازن نووسا ولی ئەساس ئەو چاوە ئەس ببێژم دەماک و ڕەوشا ماڵە باێ بکێ نەباش بێ وەکە ئالی کاریاکێ بەس دهین جی حتا قەلەن نەدە دما زاروکتیا مدا جهازی بو که مالا باوی بو که آمده دکرن بوی پری قلند و بێلێ نهاجی سان نینه یعنی نهاچاوی شیرنایه دا جی زانی مالا باوی بو که دانی نیورو گازی میوانا ناکن پشتی نیورو ساعت دیا دا مالا باوی هیلا مالا باوی زاواد چه شیرانیه اوانا شیرانی دبن خارنا شیرین دبن بله چرز دبن وان تشتی هانی دبن ایمیش دبن از ببورینه از کدر ادامام از بردوام بکن دەوام بکە مامۆستا ئەم هێدی هاتن داویە وەختی خۆوە دەبێ ئەم کۆم بکن داوی بکەن وەختێ مە سینۆرکریەوەکە هەنجی دەزانن بله من ویاج ورا بگوتا کەرێم بکە مامۆستا ئەم بستینن چند دقیقه مایه هەما دو سێ دقیقە مەمایە ایوالا تشی پرخوش داویه دا مانه دەوام بکە مامۆستا دەوام بکە بله تشی پرخوش بلام داویه چەند دا دقیقە نێزێ دەبدنوە بله آجاش جنا مالی پیش خود تیجی ایمیش دکر لسر خانی سکنی لسر خانی سکنی بوک و بربوک داوی داد هات نبر داری ایمیشی پیش خود لسر سری بوک داد رشان ایمیش فنا زیپکال روی عرده بلاد بود زارو که گوند وان ایمیشا کم دکرن لعرده بوک بیاد کرن هر دو بربو بوک دبرن گومه پشتا بوک دادن استونا گومه خیز بوک گوند خود خامل آندن دهاتن دچونه گومه وی داره گووند دگرتن برگاه مالی دا جزلا ما گووند دگرتن بێلێ من بزنم بگه او من یعنی کی هم بدۆمینن مامۆستا بدۆمینن ئەمێ بەرەوکن نەبەر ڕۆژێک دن ڕۆژ پر ڕۆژێک دن ئەمە بکن میوانە بێ دیستە سەر بەرفرەهی باخفن هین وەختێمە هەیە بدۆمینن بله اجار زلام اکی مالی دبن متروان بردر گومه آلیه در ودا دسکنی خیلی جنا کسی ندیشته گومه بێلێ زلام مالی جی لبرگاه مالی دا دعوت دکرتن گووند دکرتن یکی کلام دگوت کلام دعوت وان ایدنی جی دوباره دکرن بێلێ و روژه هی بری سبی زلال ندبو گر ندبو زلام مالی راد بون یان چیلکه کی یان چند حوپه شرجی دکرن سیتلان دادن سر آگر د سیتلکی دا گوشت دکه یا د سیتلکی دا سوار دکه یا د سیتلکی دا خوشا و اشبابی دکه یا دانی نیو رو گووند سکنی فراق مالی قیم ندکرن بریا وقتا چون فراق جیران خو آنی بون سفرا برگاه مالی دا راد خستن فراق تجی و نان تندوری دانه سر سفره میرا نان خود خوار میرا نان خود خوار برمای میراجی زاروک گوند دخوارن باشه نان جناد برنه گومه بێلێ مامۆستا د گومه دا جی نان خود خوارن زاروک گوند برمای تیران ند خوارن و نوتروان در گومه ود کر زاروک چونه گومه لوی در جی برمای جناد خوارن نوتروان زیاروکا جهندور درد خست جهندور درد خست بێلێ مامۆستا جهندور درد خست تنها زیاروک دبنه پیشا جا خدا خود ود شارتن نوتروان در گومه دگرد
جار اوانزگا روکانا جی پش گوونده دسکنین دیزیکاوا پیش افستان جنا به هوا گرید دان جنج گوونده در کتانه هفته کاش بر کاش دکرن گلیا پیش آوانا حشک تبو به زحمتی پیش آخوا هفته دکرن از زیده سری و نیشین استغفرالله ما رابن ایدی گووند حتی درن گووند دگرتن دبو ایوار هر کس دشون مالا خواه بوک گومه درد خستن دبرن آلیه ماله ایوار زلام آهل دشون مالا باوه زاوا زلام جوان دشون مالا برازاوا از ویاج ورا بیجم جماعت آهلا دا دنگ بیش کلام دگوتن د بویرا د مالا باوی د مالا زاوا دا چی بو از کارم جوا ویا بیجم امروز جدن بحثانا بکی ما مستبراستی جی از بیجم صحبتك گلک خوشه و کور جی اما بقول چندامه جی دولمنده ابهین یا آلی حرمه سرحدی بو ایدی حرمه دن جی هیه روژه دون نحس بکن امدی سوا بکن میوان امدی سر باخفن بله بله قالك تشتي خوش هبو هنا ترى وقت ريناكي مخابن ما مست سباس مالوا به مستر چاورات نجارك دني رحمه خدي لدي وباوي تبع السلام خو تمام تماشاور خورا ناس و دوست خورا بسمام خورا گشکارا دشینم سر چاوا جوار راجی سپاس دکم ام سپاس کن ما مستمالي